Zdravo, ja sam Jakša Gojković, idem u školu Radovan Domanović na Novom Beogradu i završio sam 2. razred, krećem u 3. Želim da se zahvalim fondaciji Nikad nije kasno što su mi kupili laptop i 6 programa, što su mi dali školarinu za programiranje u matematičkoj gimnaziji. Ja sam Andreja Peranović i idem u 7. razred osnovne škole Nikole Velimirović u Šapcu. Osvojila sam 2. mesto na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije. Pored osnovne škole idem i u muzičku školu Mihajlo Dragović takođe u Šapcu gde sviram klavir i veoma sam uspešna. Želela bih da se zahvalim fondaciji Nikad nije kasno na poklonu. Ja sam Božidar Mišković, učenik osnovne škole Nikole Velimirović iz Šapca. Od fondacije Nikad nije kasno dobio sam Raspberry Pi, 3D štampač i mašinu za ispiranje i učešćavanje 3D modela. Sam Veljko Milović i završio sam 2. godinu računarskog smera gimnazije u Kruševcu. Zahvaljujem se fondaciji Nikad nije kasno zato što je omogućila moj odlazak na međunarodno takmičenje iz engleskog jezika HIPO, gdje sam među takmičarima iz 16 zemalja uspeo da osvojim 9. mesto. Ova prilika mi je značila i kao podsticaj i kao podrška za dalji rad. Ja sam Maša Vranješ, idem u 8. razred osnovne škole Branko Radičević u Velikom Središtu i osvojila sam 1. mesto na republičkom takmičenju Književna olimpijada. Ovom prilikom bih želela da se zahvalim fondaciji Nikad nije kasno na poklonu i vaučeru za kupovinu knjiga. Ja sam Goran Božović, idem u saobraćajnu tehničku školu u Zemunu i osvojio sam 3. mesto na državnom takmičenju iz robotike. Želeo bih da se zahvalim fondaciji i ekipi Nikad nije kasno koja mi je donirala ovaj laptop koji će mi omogućiti da radim mnogo zahtevnije i različite projekte u budućnosti. Zovem se Vojin Stanković. Idem u osnovnu školu Despot Stefan Lazarević u Beogradu. I ovaj 5. razred sam završio sa svim peticama. Želeo bih da se zahvalim fondaciji Nikad nije kasno na ovom divnom poklonu. Ja sam Tamara Berkes, rođena sam u Zrenjaninu, a sada sam učenica 2. razreda gimnazije Jonovan iz Zmaj u Novom Sadu. Do sada sam učestvovala na brojnim takmičenjima, od kojih je najznačajnije međunarodna STEM olimpijada koja se održala u Singapuru u februaru, na kojoj sam osvojila zlatnu medalju iz biologije, zlatnu medalju iz hemije i bronzanu medalju iz fizike. I želim da izrazim veliku zahvalnost fondaciji Nikad nije kasno na svoj pomoći koje su mi pružili. Ja sam Viktor Anđelović iz Zlota i učenik sam 1. razreda gimnazije Svetozar Marković u Nišu i prošle godine sam imao zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike i fizike. I veoma sam srećan što je fondacija Nikad nije kasno prepoznala sav taj moj rad i trud i izabrala baš mene da budem dobitnik njihove nagrade. I ovim putem želim da se zahvalim fondaciji Nikad nije kasno. Ja sam Nikolina Bubnjar, završila sam 1. godinu 9. Beogradske gimnazije i ovim putem želim da se zahvalim fondaciji Nikad nije kasno. Ja sam Anđelija Obrenović, imam 15 godina i učenica sam 1. razreda prirodnog smera gimnazije u Čačku. Ja sam osvojila 2 nagrade na republičkim takmičenjima iz hemije i iz književnosti i pored ovoga sam takođe učenica bronzanog odeljenja na platformi Takmičar generacije i ovim putem bih želela da se zahvalim fondaciji Nikad nije kasno što me pronašla i nagradila za postignute uspehe.